Uvek kada sam se vraćao u Kragujevac, obuzimalo me neko osjećanje skučenosti. Danas, posle nekoliko godina odsustvovanja, to osjećanje nisam više doživeo. Pri prvom susretu uporno sam ponavljao u sebi jedno pitanje, je li to još grad koji sam poznavao? Čuo sam da je ulica i kuća u kojoj sam stanovao porušena. U traženju slika i uspomena, želja da vidim ono staro dvorište žmurki i klikera bila je najjača. Kuće više nije bilo, ali dvorište je ostalo. I klikeri su ostali. Kuće preko puta još nisu porušene. Dok sam ih posmatrao, činilo mi se da vidim njihove stare duše i oronula lica i onako utonule u zemlju, čekali su svoj bliski kraj. Novo je ovdje nicalo na starom. Kao neka pobjednička vojska otuca periferije i bivše drvene pijace, nastupalo je i osvajalo stari grad. Svako mesto u gradu na nešto podsjeća. Za ovaj spomenik palim Šumadincima vezane su moje najranije uspomene. Da devojka na vrhu spomenika simbolizuje Jugoslaviju, znao sam još kada je spomenik podignut. Činjenici da je ona nekada držala u ruci krunu, a danas venac, ne treba pridavati značaj. Inače, na spomeniku je sve ostalo isto. Bilo je to prilično davno. Jedan radoznali dečak sa mukom se probio kroz gomilu da prisustvuje važnom događaju o kome se već danima u gradu govorilo. Našao je dobro mesto. Za vreme osvećenja spomenika progurao se do hora, koji je bio najglasniji u čitavoj gužvi, i ne plašeći se svoga učitelja pevanja, ruskog izbjeglice Kirilovića, stao pred filmsku kameru da ostane zabeležen za sebe i potomstvo. Taj dečak mogao sam biti ja ili mako iz moje generacije, ali svi smo bili tu, izgubljeni u nezapamćenoj gužvi. Svaki dolazak u staru gimnaziju budio je u meni osjećaj bojažljivosti. Strah od prozivki i strogih profesora duboko se usadio i danas posle toliko godina kao da sam ga negde osjećao tu, kraj sebe. U ovom ponovnom susretu bilo je nečeg još uzbudljivijeg. Kazali su mi, sve je ostalo isto kao 1941. kada smo napustili školske klupe. 8.2. 49 učenika, danas jedva 15-ak. Ovdje je sedeo Aca, ovdje Bora Levi, Šnerson, Šuković, Filipović, Tošić.
Danas u gradu malo koga poznajem, ali nova generacija ima ipak nešto sa nama zajedničko. Šeta istim ulicama, koje tu u centru kao da još prkose na dolasku novog. Korzo je ostao stari Korzo. Možda su mladi danas bezbrižniji. Nema više đačkih kapa, straha od zapisivanja ako se ostane duže od 8 časova uveče, pa čak i ako se šeta desnom stranom ulice. Za nas je bila rezervisana lijeva strana. Ovo je bio skver kod krsta. Krsta više nema i nema i čuvene česme kod krsta, na koje je jedino bilo vode u gradu poznatom po večitoj žeđi. Ova radnja je prodavala radioaparate, otud je celog dana odjekivala pesma Tina Rosija. J'attendrai, Marinela, Marijana i toliko drugih šlagera ovdje sam slušao, naslonjen na kamenu ogradu. Još jedanput su stigle filmske kamere u ovaj grad. Još jedanput bilo je puno priprema, pričanja, uzbuđenja. Otkrivao se spomenik jednom bivšem kralju. Spomenik više ne postoji. Za vreme okupacije Nemci su ga pretopili. Parada je počela. Posle vojske marširali su pitomci Vojno-tehničkog zavoda, pitomci radničke klase Kragujevca. I najzad kroz kapiju zavoda naišli su radnici. Posljednji defile, kroz koju godinu mnogi od njih više neće biti u životu. Sa njima kao da je defilovala jedna duga istorija od skromne topolivnice Kneževine Srbije do Zavoda za izradu oružja. Danas je ovdje moderna fabrika automobila. Dok posmatram radnike kako žure kućama, misli se vraćaju na onu predratnu paradu. Da li bi neko od njih prepoznao u ovoj povorci svoga oca, rođaka, prijatelja, a možda čak i sebe? Teško mi je da nađem jednu pogodnu reč za dugu borbenu istoriju od crvenog barjačeta do demonstracija protiv pakta, za ono zašto su se i protiv čega su se borili moji sugrađani. Tražio sam se na tim slikama i nisam se našao. Ali moje uspomene ostaće najviše vezane za taj dan, 27. mart 1941. godine. Stojim pred starom zgradom opštine. Sada je ovdje muzička škola. Poznajem dobro te hodnike i jednu sobu dobro poznajem. Sobu broj 11.
Za vreme okupacije tamo su zvali da nas upišu u spiskove, odrede dan talaštva, čuvanja pruge, upute u Nemačku. Nema tu više spiskova. Ipak, jednu sliku ne mogu da istisnem iz sećanja. Negde posle streljanja oktobra 1941. pozvali su me u ovu sobu. ...21. oktobar 1941. godine, najtragičniji dan, najbolnija uspomena svih Kragujevčana. Pitali su me kako sam ostao živ. Pravi odgovor ne znam, možda sreća, jer u to vreme toliko je malo bilo između života i smrti. Na spomen groblju sam zatekao neku školu iz Banata. Svakoga dana pristižu u Novo Mesto stotine đaka. Tu im održe čas istorije, a deca se posle fotografišu kraj spomenika za uspomenu. Od 8.2 u Kragujevcu nisam nikoga našao, pa ipak 2 stara profesora su me prepoznala. Kragujevčani se često vraćaju u svoj grad. 21. oktobra 1944. godine na godišnjicu streljanja vratili su se neki iz 8.2.
Mnogo godina je prošlo kako sam otišao iz Kragujevca. Ali vreme nije izbrisalo uspomene. I svaki put kada ponovo odlazim, čini mi se da tamo ostavljam deo sebe.